Menteri Rambak Kejala Konrad ke sangma hakasi baar joko tayo ulalit bu yo maunong rim jongko surok kabakot prapusau kulur tengka hajirang konstituensi kaban penyeso syaki khat sau teligisnong jongko tan. Kani ko surok kadai kaba penyeso na khandai mer sya sem lengba kasnong keling bat pilang kata. Kisnong kibadan haka kaput jongko jela bat ka Asam. Kani kesurok ke bajrong kumbaar kundai kilometer onsna lembaga skim North East Road Sector Development Scheme. Balamang daka North Eastern Council batlabu por ban pendep ya kani kesurok hapo arsnem nadu basedang ban snayaka. Kani kejingbu maunong rem kalapan kemen ni kipat ba nong snong jongki khat sau ligi snong kibala ap kmi lenti la bun snem ban yu i kesurok rong ke bapaka ban wan na kesorkar. Kisnong kitau kila ainam yo MLA kathan uba sostenis sotun kum unong pralinti ban yo ya kani kesurok batru ubriu bala shimkia ban but dien hadu banda urlong kakam hakani kesngi bawan bu maunong rem ladon lang usembut Menteri Rambak Kejala uba kemi katanat PWD uba prestun tensong uba sostenis sotun UMLA kamahati uba ada sakyat lamari UMLA kanong ston uba Macmillan Bersat Secretary ke NEC UK Moses Chilai, Chief Engineer ke PWD Roads uba Isu Chiang bat kiwi-kiwi. Habakren ke jingelang ke balengkot, Menteri Rambak ula penpau ya ke jingkemen ba ke sarkar jela kelala ban penurlong ya ke surok ke badairu ke weni ke jingkular ke jongka ban penpoi surok rong bapaka saman lagi snong kita jong ke jela. Uya thu ba kani ke sarkar ke bamenta ke barang sinsyar ke jela dang ars nem tam. Kelala ban sna ya palat pras 4 kilometer ke surok hakeleng ki jaka jong ke jela habai nu jor ba ke jing trikam jong ke sarkar barim ke balala ban sna tang 1000 pras 4 kilometer ke surok hadu khat news nem ba ke sinsyar ke jela. Menteri Rangba ula ai ke jing ro ru yo MLA kathan bat ong ba de ke jing but dien ke jong ba kathan kala yo e ke scheme sna surok na ka North Eastern Council.